prilike da pitamo premijera, da se sudije, kako se sankcioniše ove godine namjerno studiranje na govorenje na kauzu? Pa, mnogo se pokušava da se smatra kao da nasilan ljudi, a u slučaju kada se rode kapuca, da se pregledaju u poziciji, onda imamo izuznosti, da mi često... Ako iskače da bi šuma pojene. Ej, Dušane, 2 boda.